This is the poisonous crab. Inahalan, be careful to open. This is what we call goong. Seagrass. Unsaon pag abri sa litob mo ni siya ang technique. Ipakita inuuni mo di. Tusok sa kuto-kuto. Tuslok sa kuto-kuto kay perting. Ana ha? Dayon. Sige. Friend. Wala na kang balo, ana? Hindi, ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Yes. Ama siya. Lagi. Ana rin siya ha kani. Susundugin ko yan. Ana ha? Oh, ganun. Ganyan. Tapos, Diba? ay, kailangan tayo ng kutsara pala. Kutsarang matibay. Yes. Kutsara. Susundugin ko yan. Tapos, ganun pala yun. Ito. Anin to? Kit-kiton. Tangag ka. Oh, hala, inana, day-day. Yung gatos-antos ka, gingon-ingon, ana. Inana naman dahil na. Gatos-antos ka, lugit-lugit. Oh. Ka. Ang anak na di ay siya. Ana ka very simple. Easy. Disanin mo na siya na kuanta. Sa YouTube. YouTube day kapo daw galugi. Naay gapuso guys, naay galugit. Naay gabuak. Naay gapuso. Nanangaon na to at man. Toy gilaw Guys, yan kani mo ilamiong kayo guys. Oh, tambok sa nga tanan guys. Basta mabantay Mana siya guong-guong. Sa gunggong. Kana ilik bantayan Poison. na siya. This is the poison crab. Poisonous crab. Inahalan, be Ano careful siya, to open. And to see that the crab poison. The poisonous crab. This is what we call Pero nga bright na. goong. Di pa na. You see that inside that one? Inside this one, you see this? This is open. You can see this goong there. And then you get this one. You kill this one because this is Poisonous crab. Where's the gonggong? Gonggong na. Because this is poison. You kill. Yan. This one is Balat-balat. the name is balat. Balat. A form of ball. And this one is swake. Swake. Ke. Yan. Dahil lapdos. Ngano gikulob ihayang unta. Ha? Namakuan siya. Mugawas. Kuan yang Kung iana, kay ari man na very good malibang. Kinahanglan gid na siya. Ay, yun ang wala mo water. You need to cover this. Seagrass. Lusay. samo na goy. Lusay. Or samo. Or seagrass. Or seagrass. No, seagrass. Okay, na kayo magdagat. Sagot mo sa dagat seagrass. Lusay, samo. Okay? Di mo tama kayo na nag-seaweeds. Okay, testing eh. Okay. Now, You try it. mamatoy ra ba na? Try it yourself. My Dili man na mukhaon. seashells is very small and then my test phone is Very Very big. big. Very big. I will try it. How to open this one? Okay? Uy, di man gamay man siya. Kuto. Oy, Gamay. gamay siya din. Di magsilbi. Very big. Oh, not Dili mo guna no mo sizing. Pangitag dako te basig na. Wala na. No. Aw ka na. Ala dito siya, no? Now you know. Ala ka, no? Okay. Okay. Dati. Ah! Bot. Dili, oh. Kabalo ko, ning piti na siya. Wala na. Inana di siya. Yes. Okay. That is the technique how to open the I will try this. easy. Okay. Easy na di ay, ha?